بله تماشاوان هیجا درباره وی مجارین ها از برای خوب دم میوانی خواه ماموستا ابراهیم برو سروک انجمن نشتمانی کرد لسوری حال گلمنه دمات باش به ماموستا ابراهیم. بله دم باش. ماموستا ابراهیم تل گلمه تل راپورت آمد گهدار کر درباره جوینا والگل جگری وزیر دروی روسیای میخائیل بوگدانوف را با ایرو و تدا بحثا سخال سرکه کر و کود راپورت آمده هات هرگولین و جوینه در راپورت دا هات دیار کرن اگر تو آگاهین زیده تر لجم تهبه لسر جوینا و ایرو بگمان راپورت گهدار نکریه لی تشتگی ایرو جوینا مده بله درویه روسی و هات آقابتن بله یعنی سرد آلین بنگهی بو یک سر روشا سوری بهوایی و جالی کیجی سر روشا کردی هندره کردستان سوریه دبو جالی روشا سوری و تشتن هفبش دناو مده گلک هبون که داوی بونا تروری بی سوریا پیش روزی به آوا کردن سوریا دموکرات به سوریا علمانی به دستور سوریا رو به دانین مافی حمو تکاتیه و به پاراستن نرینا دولت روسی جبوی مافی ملت کرد تشتکی باش تخویا کردن که او دخوازن حمو تکاتیه هندره سوری و بتایبت کردجی روزی بگرن و جی ببینن و جالی کی دجی سر روشا حریم کردی کردستان سوریه ده بله ماموستا ابراهیم در راپورت آمده کامیران حاجو او جی اندام شانداوه د جوین دبوره بجدار بو د وکو در راپورت دهات دبیجه کو روسیای دخواست کریا کو کردن سوری ببین یک باش روسیا چه پروژه آمده کریش بو وی یکی چه جواره گوتن لسر وی یکی تشتك لجموعة هنا يعني او كيف خوشيا خد بينن جه كرد سوري دكاربن بيك بروجي دوزا ما في خوبكن وجهوان باشتر به وخرتر به يعني او كيف خوشيا خد دان خويا كرن جه كرد يكريز ليوان تواني يعني بروجي بيتوني واوان دي كرد وقتي كاربن لهفكن اوي ما في ملتي كرد بهتر جه خو بگري بهتر زو يعني كاربن چهار سريكي ببينن باش ماموستا ابراهيم كون هات دسبيك تاغوت د جوين آمده بحثا روشا روجاوای کردستان به تایبتی هات کرن اما لسر در بسبونا پیشمرگین روجاوای کردستان جبو روجاوای کردستان راوستن دوی جوین ده چه هات بحث کرن جبو در بسبونا پیشمرگیان بله ماموستا ابراهیم از پرسا خوشتر دوباره بکم د جوینا وده یاکو والگل وزارت درو یا روسیای را و جوین پیک آنی و تیدا بحثا در بسبونا پیشمرگین روجاوای کردستان جی کر و تیدا چه بحث کجبو در بسبونا پیشمرگین جبو روجاوای کردستانی او وقت جگری وزیر دروی روسی باش زانه لسر پیشمرگین کردستان سوریه و دزانن که لکوی دوری شردکن و جعب خودی تبنه و باش وان جنیزیک به دشوبینن و ناز دکن و دبینن جی که حق ما فکر روایی که او پیشمرگه لدوره خواه کاربن براوانیه بکن لی او جی دبینن که هندره ریکفتنه که ده بل هاتنه که ده به اوی تشتکی گلکی باش به که یعنی هر دو آلین کردی دكاربن لهفكن لسر في خالعان باش ماموستا ابراهيم هر وها دوي جفيندا وبحثا بجداربونا كردانجي هاتكرن كونغري جنيف دا وغازن تخوا وجهاند وزارة درفا يا روسيا وجهاند بوغدانوف جيجري وزير درفا يا روسي دما كو غوت كو كرد انجمن اجتماعية كرد لسوريا بشك كردانه بجدارن دو كونغري جنيف دا هر دم روسيا دبيجا كو كرد نبجدارن دو كونغري جنيف دا
رد وان چبو لسرویه که برسوا وان چبو قال لك زلال بو او وان وك روسيا هنجارا دراج عندنا خود قوتن كرد ند نبجدارن جنيفي دي اوان تاني لسرفيه دي قوت تو ايرو بقى خافتني مدي يعني ام لسرفي خالي باش هاتن راوستاندن وقوتن يعني ام دزانن انجمنا اجتماعي كردي دي جنيفا دواد جنيفا سياده نرديا كردا دكرلي او دبيجن ام نكارن بيجن انجمنا اجتماعي نونرتيا همو كردا دكي بشك يدنجي كرد هنه هجر يعني اوجي بشدار بن يعني اوجي نونرتيا هنكي جو كردا دكن يعني ابخاله هاند ناب مواند قال لك زلالي هذا خافتن وما جوار باش داخيا كرن جوا برينها وقت سياسه مدارين سوفيتي سر روسي سر مستوى جيجري وزير خارجيه يا وزير خارجيه قوتنا انه كرد نبش دارن اوان قوتنا مخابن يعني ما للثانيه للسر قيادي قوتيين انه اوجي انه نرجع هنا كرد باشا ما مستا تشد بلانا ودا يدروجن بيدا هنا هبديتنا اللي قال كي بكن لاوروبا تو هبديتنا ولروسيا هنن الولايات الاوروبيه هنن يعني ندروجن بيدا او هناك هناك مال جنيفي هي بالي انا حكومتها الماني قدايبر كاركي جبوي مناقشه دستور سوري جبوي فيدراليه جبوي قالك تشتين بيش روجا سوريه يعني كاركي انجمنا اجتماعي كرديره حاضرتكن اوي هجمارك باش المنرين انجماني بتايبت كوميتات يكلين دربه اوي للجنيفي سماح جبوي مناقشه عن مساله سركات بيش روجا سوريه تايبت جي دستور سوري مساله فيدراليه يعني دولتك ننافن باشا ما مستا چه پروژه جبو دستور سوريا يانو هيا وچه آمده کریه جبو ویکی ما نرين ما ين خالي سركه هني يعني تشتن هن الدستور ده بتوايش بو سوريا تداني ما يعني هر خلقي كي دربه مدي ما اوروبي ديتن ما روسي ديتن ما امريكي ديتن انه خالي سركه دستور سوريا ده هبن که پاراستنا ما في همو في خاتين سوري بين پاراستن سوريا ديمقراط به سوريا علماني به سوريا فدرال به يعني اب خالق امش خلقي رد دمقياني كرن بتايبت شي ما في ملت كرد ما في نتويت به پاراستن يعني او انا جبوي كي ام كاربن دانستندني تشتي مرحله انتقاليه دما مرحله انتقاليه كاربن خلقي سوري كبير بكن أنا ام وان خلاج اوروبيارج روسيارج امريكيارج بدهم خياني كرن ابنريني ما يوكن جمعنا اجتماعي كردي سوري بله قال لك سپاس جبوما مستا ابراهيم برو سروك انجمنا اجتماعي كرد لسوريا جو موسكو باوي كي زنديت القلمه بو قال لك سپاس